Kardom kaddo kave phanta pini video ni linan tum hanawan pi matena pachini ke la angtong ti kathar pula somunit phansin ni video wan lo la si nilihin pen kamatha dam ini nili di nili jungjung kamatha la pen kelang dam ateng pute alang li ne puthot EPSLC mate la jai kathar ke japon EPSLC long si alang li puthot kewang thuji angring do mane alang li aning aloke mane hala je kathar long si duang tong nili kelang dam ateng pute alang boneng je teng purate semi mane alang li phan churung churang pen muni tum chong thu chu bai pen pon lo ama sinon bang ke alang li phan rat atum aman bipedal alang li pura chini mane ilitum ningje je chok alang li pura chini aprang son gali non ke ni phan ke aratum aning je the velo pen respect semenang pi bang velo parang le chini pameka lasi nilin me matha bang ke puthot je kathar pang chuning ri thilo nangli ajat pen sonsuri alam le dup same nang da ku puthot la angtong ti kathar pomuni phanangli EPSL sialong mane chipon thia ne pen dak mane ako kai son kam baklem thulong non alo pete ra tum puthot alang phaning samtupo semi alang liang hopen non jai hedel angtong ti bange mane bang pe coba cokai pen ponta pon pru ha kache song men pen ponta pon pru masi alang li la EPSLC alam jai sarpo mate spokesperson arpu pen semi alang li mane pelo chipang bodon chokason lo mase non mangera tum aning achet he made ning kang sama bedalo non lang tha selam dia lo ano tin semi angtong ti phan ka chero avega ki pudun tot lo ha jagirot long piu sajere ka long pen 50 lakh pon det to ha tula mong hang long pen poisa pon det to la son lam lok se lang le phan mane lam karbo mane penang an tum ra tum pulu alang le phan lam karbo hedi mane tangka chodet tangka pon det po semi alang li non puanta ang hopen lam the isinata ni dela amasera tu mangge ahok lobon tangka chodet lobon na senda lam wai de pikret lo purason tu ke dot do pilo amase lang le phan non bangke mane ninge ting sa mate ninge che theb dalo lasi non nang klang mi party EPM pu la autonomous people movement la so along alang li phanar pui pe pila age just ani pila convener chak EPM convener chak amasi ratum alang li lam kaneng je nang RD bedalo arjutung bedalo lasi nili bange mathalo alang li phan EPSLC along hala je kathar keja bom EPSLC along ke alang li hadi lam neng je lo pute ratum aning rong pik pik lapen a video sme lang tha abis ong pik pik ke lang bang ong pik pik semenon alang li ko son pene non alang li la EPM political party seng det peng alang li video le wan pen live le wang posame alang li long ke lang nundang vi kompik amasi nili mathalo ahok lo alang li ove ki mi pen ke alang li texture pen ka charlie sme alang li do lasi non alang li ko pipian ke sung ni non mang alang li ai special sipen expel det lo pen non mang EPM long salang li convener pusi pek pon lok alang li phan masin ni lisme jin sodok lo alang li inut texture and inut lam ning javier ba special sis person non la son mandet EPM long pin pena arpu pek lo lake si jin so milo pusni lima tha lasi nilihin pen lamang so video pang chining ri bang ke angtong ti kathar phan jong he chok che pusame di puthot EPSLC long mane kachipon thuji pan se nili lapang so video pan chining ri lo lasi rara tum seme labang so video klang tum an hedi un an share thade hala je kathar lapen la angtong tilong mat seme la so video pachele tha ile jin so pik angtong ti kathar pan alang li nut thek sarbang phu si non la puson ang che mandet pen non la son amu ka bang we party long du nang kok la ke si ning duk pik EPSL city la khedi alang le tum do thep prote
non ne prank election ke hai jang ring do ison ge la ledar tong ge chok che polo lata kupi pene di ledar tong chi free phun masi non ma ge muni da vidalo la 2020 ne la so kon selection bange IPSL se tumbrem pusme vote compik piglo mane rem chit pusme 1500 2000 la an vela kera ase non next MEC muning lo non ge bangji ningkano 2007 ke konsel election lo ase la sur ka long tung ke hai nang jang ring the tan lo sme non son mu bang we party sing thurong bute ke hai ji chance do ma avelo ase nilin ben kama tha teng pate ang tong ti phan ako IPSL chi ponte no pen halang tong ti ka thar sme nang le charju non nang le sme puthot IPSL silon jam thunoi pen hadak spokesperson kai san claim no pen hadak pen lo sa party pen nang le MEC elections me thudu no ta patang le ke haja chance do pen rat tum sme kai son nang le phan aprang son nang rap po nang le kiso thi hi huta ratum se sikai sini chirung sinang phan se dang lang la pen gel ke do tanang le phan kichuk ke jun harmu pen dang lok sme ratum sang pilo lai ma thatu nang le iri lang pudun ta lam mali lage kaddo kabe sme thek prong lo asinili abisi lam ne jelo ase kaddo kabe sme labang so video share tha alang le phan puthot IPSL silong dimaklong pek tu pusinili labang so video pen chining rilo kardom